Hello, Tony. Kuki News in Bezose. Na bon savin lem he vin Tunin Jong igam sung to so ho. Zat zom ho hilset na in bolkit no hitin. Tuni a jong chu mi pi pan la khom na zala a hi lo le. No pi ho kiloi khom na KWU a hi in KWU human right ho a hi vin. Ngita chu pan a hin la na chungova mi pin thei top so a igam inama dinga thudi pot hen tia ki phinna ananei na chungole lamzot na nei loi sit in protest nei loi hita chuku ki chate na zo se districtly sunga hi ipan na thei che wa ipan na ho jong hi pathinin hita chu en ngai la pi ti a hi in tua jong hi kuki mi pi ki phinna lo thing ti a hin ipi bola tu ni a kuki mi pi ki zot na kuki nam pi lam zot na hole kuki mi pin tu ni a hi chito banga pan ila na chungwa ilo thingu ve ti a ki sei ham a hi lo le separate administration imunga mohitam ti a hi chu hi pu hi sampon tin hi zong le tu ni mi pin I tha hin zet khomova pan ila na ho chu ipi bola alo thing itiu ham ti ho jong chu abana in sei deu ai in chule ZRO in jong TM kasoma thilso le trong LOUPI a thilso ho chunga hi KHO ka zau po ve ti a hi avela phondo na hin bol lovin ngo na za chum jong le KHO I macha ka kikum naw hi chiwa hi poi ti hi phondo na ho jong a hin nei ve ti ho jong chu aban bana hin sei hitin amasa pen in tuni ikizot na ho chu ka beleuchun northern Kukilen Kangui district Sadar Hills langa jong hi ngita chu mipin kizot na ananea Thomas Ground na pana DC office Kangui Sadar Hills kam kai sunga jong hi kizot na anane wen Thomas Ground na pana DC office mai chan hi kizot na anane vi ti hi mo hi in Eastern langa ga saikit la Eastern Kukilen langa hi chi Tengnopal district hi zong le Tengnopal chana wang hai akimang pon ahin la Tengnopal district sunga dinga chu More town sunga hai anakimangin hichi More town a jong hi galngam len tola patna ngam khai veng bus parking chan kizot na nomin sit in protest phatita in anakineyin lam kai ho a ko na jong holim na za chum ho ngai la na no umi ti ho jong chu mo hi in aban kina alina a cho hi le southern langa ko na jong hi ichi Songpi district lang ai ta in hi chiwa jong hi tuibong leisang ground na patna hi peace ground chan hi kizot na an umin hita chu inam sunga jam ta hon jong mi pi ahung ke khom ho til khaw na le hil chet na ho jong ananei ti hi mo a hin tu ni a kuki chate I na che wa hung kon do wa mi pin pan I hin la wa mi pi voice government ihin vet sa wa hi le government in jong ikiphin now ilam zot na ho mi pin itaw na ho hi ahin he ti hi mo ahin ichi ga velochen breaking news na tu ni a kizot na in a say point ho chu het de ahin a point khat na ipi ki say a point ni na ipi ki say ham ti jong chu chi vai ki ji ahin khat na a chu a hi le hichi mulam le songphel hichi ho a in ki attack ho tu ni chan ge a government in compensate jong bol lo athi ho man le mol jong I macha sai do lo again thei a ha sa ho ki tho pi ta sanga ahin sugen thei attack hin bol ho zo free treatment a bol wa helicopter a po lewa van lenga a de a po lewa ita a zen na chungwa mi pin justice ka devi a victim ho zo ki zen talawa mi phalo ho zo hita zen na hung ke bola mi phalo ho zo hita ki pan pi na chunga hi ku ki cha ten thudi le justice ka devi ngi chun hi chi chung changa hi thudi ni bol pi venti a chu lam zot na anakineya ani na a chu hi le biren singin thudi lo ta avai an hop ma gam sunga azat chan pi
thing noi si ma ngeta cho arambai tengol a hi in meitei lipun a hin ki tho khomova Kuki CHATE THAH chimit ding to gon ananei na wa anawai hop laya athu sei pa chu hi chi chu athu sei pen chu tua hi ko na hi vel izat ham khat ki sei a hi ta in a hin la CM khat hi na zal political leader a hi ze a chu eho Kuki CHATE milhamin ki mo zo lo a hi in hi chi chung changa hi ko na jong vel izat ham khat hi anaki sei a hi tain a hin la court hin ngo na za chom bola hi ta hi postpone a bol jing kum iza nam khari hung lut do a hi tain hi china chunga hi a hi thei Indian government in thudi hin podo hen adi pa chu adi etiu tin a thu sei pa chu phateta ngai hlavin lang adi pa chu adi ti hi thutan na khat ni nei pi vin ti a hi chu a point ni a chu kiphin na ki bola tu ni a district li sung chandil a hi in tengnopal a hi in song pi a hi in aban Sadar Hills a hi chu ho li a hi ki zot na sata ki ne pan kila kilang sama ngeta so lam zot na in a nei na ho chu tu ni a hi Supreme Court in Jong Jing ni ho teng la khun hi chi Biren Singh point ni na sei pau Biren Singh audio tape pa chu hi chi hi ko na hong ki sei pan kit ding hi ti a jong hi thupi na ahung lung kit tan hi ji ichun tu ni a mi pi voice mi pin ki phin na ineyu mi pin I tha in jet ho mo chu Indian government la Supreme Court pathinin Kuki CHATE ki phin na zo si in ngai la pi ti chu a hi in masanga panana ki sei a hi in tu ni a Kuki CHATE demand bol do jong hi mi pin hi ta hi tha je khom hi tin nu mai pasal nu naum ta lo bonova I tha je khom so ke lo hen tu ni chan ge again theina ho hi I thok lo de hi ti jong hi ka sei do no men hi ji a chu a hi theya hi le tu a hi political leader hola man thai hi talo I nam sunga lam kai nam lam kai ke hi nam sipai ke hi nam sunga vai hom ke hi te hola man thei lo CS ho lai tai thip bia a hi ni ji chun mi pin pan lau hi tin people movement pateta achi leo hen hi chiwa I thil thum ho I lo hling de wa hi tia anaki sei jing chu bol zom leo hen tu ni chan ge ya hi I chan ham khat I hlun deu a hin la khat lenin ke ho to government talks nei ke hi ve a hi lo la khat lenin tu ni a hi si to ki muto ding khuchi to ki muto ding ti thu za chom hlep na ina hla je wa chu I chan ham khat na tu ni a hi chi to bang thil so hi I to wa I chung wa a hlung lo ding lai abana bana hung hlung jing a hi ta in ni ji chun mi pi hon khango hi tin I tha je tha o hi tin phateta pan la khom kit lo hen tu ni khat vei protest I bol khom vai le hi chi to banga thu jong an ki sei ta lo a hi lo vai le Supreme Court in jong na sa na nei ta lo tu ni a Supreme Court na sai dinga thu phon a hong nei pai thei wa hi le mi pi ho tu a hi hi na pau I right pau I thanei na pau chu a hi na bangta za theina lampi hi igel tha de win jong avelin kain tem kin na hi abana hi a hi le tu a ki kap to na jing hi chi Ukhu district lang a hi in ki kap to na na chunga jong hi tu ai tang khul ho hi victim card play kit nova akitong kha koi ham a hi lo la amin IP ham nga kumizat ham ti ho jong hi aji de povin a hin la hi chi ki kap to na a hi victim card a play kit novin mi li akitong khai ti a hi report a bolven mon tina news a hi a thevin Kuki thing noi hon attack in bolvin hi chi attack a bol na wa chu nga village guard ho mi li kitong kha a hi ti a hi narrative chom khat na hi a bol ken ven hi chi jong hi ichi thei de wa hi in nge alang khat na cho e hol e ho ka het theina dinga ngal chang khat a ki ka me sakhi khat ki ka me tiu le itiu hi a hin la ni chi confirm lo ho a hi la wa hi le thil khat I bol kha wa hi zong le hi cho social media za chom I the pau hi ei ho le ei ho
kika hilawa mundanga jong an viral ziting le EIHO dinga hla sam na zo ahung hiji chun ahi the ai le hi cho jong hi pil thei ta vai e hop de hi ti chu iga phone do hin tin ngaban kin hi ahi le Eastern Kuki Chief Association hon jong kamjong district langa kona I kho house in jong press release a involved hi chi 27 ya cho bol wa hi tai na hin le na phone do lo je wa chu tu ni a hi Kuki nam mi pi zo sin iga het thein de wa in phone do wa hi in tu le tu ai tang khul ho hin narrative khat asim kit na wa tang khul ho lungel le meitei ho lungel hi hoita ivet na hi le study bolai le kibang ai aji chu ama ho pangkhom a hi ji wa chu masanga meitei ho to ikido lai wa ama ho thu sei chu tu a jong hi tangkhul ho hin a hin pat ki noi chu a hi le hi chi wa Kuki Chief Association hon a sei na wa hi ipi sei vam tel tu ai tangkhul community ho hin a sei pe nu chu a hi le Kuki CHATE ni le cha ding ho zo si Kuki mi pi ho ding le Kuki area sunga ni le cha ho ding zo si Assam Rifle in supply a bol hi Assam Rifle ho ta pang khom wa Assam Rifle ho to ki tho khom wa to ai Assam Rifle ho in Kuki CHATE aman cha wa tanghul ho tha chimit na ding le tanghul ho eng bol na dinga pan ala wa hi ya to ani le cha ho zo si Kuki mi pi ho ding le Kuki area sunga ni le cha ho ding zo si Assam Rifle in a po lut pi ai ti a hi di lo ta thu a seva Assam Rifle ho le Kuki CHATE su min set na dinga hi propaganda za chom hi a thiau hi cho hi ze a chu tu chunga Kuki Chief Association hon su then na hin bol hi in KHO cha sa na ko na wa hi kichat je a hi nge khat ve ni ve chu Assam Rifle ke ma ka lut novin an ho jong ka ne ve a hin la Assam Rifle hon hi chi chan ge ai ki tho pi naw le Assam Rifle hon Kuki CHATE dinga ni le cha a hin hlo naw I ma cha khapoi a hin pu lut naw I ma cha khapoi ti a hi su thin na a hin bol lovi ti jong hi mu a hi in tu le tu a tangkhul ho hin a hi the a hi le Assam Rifle ho Center Force ho del do a ama ho thing noi ho iza nam khat hin to lut ding ti ho jong hi to gon ane wa hin aji chu e ho langa gal kap hon jong imu diu a hin thil khat a bol chengole I am ti wa hin I am ho chou na to bangai thu I seven hi chi a hi the la tangkhul militant zo hi ti lew han tangkhul particular na mi community khat bo chu ki target ahin tribe khat bo ki target to banga a hi ni ji chun thu sei ho jong hi neu cha I thep jap deu hi ka dei sa in ban le hi chi Chief Association hon a sei be na wa cha hi le hi chi to banga Kuki CHATE di lo ta le mona ding dei na a thu di lo ki sei phong ho hi Kuki community hon ka dei po vi hi che ho hi Kuki community le Assam Rifle ho su sit na dinga narrative ke bol ai bo win hi ji chun a hi the ai le hi chi mi pi hon het pi wa thil di ai poi ti zo hi nei het chet pi di win phone do na ka hin bol lovi ti a chong hi sa pa wa hin bol wa Eastern Kuki Chief Association hon press release a hin bol wa hi ti chu het theine de wa ga phone wa hi in chule KNF ne lun hon jong hi chiwa thu phone a hin bol chu a hi le igam sung inam sung tu lai ta ki kap to na zat uma igam sung inam sung boy a hin la hi chiwa ki kap to na video zat ho hi nei na kap do pi hi win ti a jong hi thu phone a hin bol wa hi in muntin gamtina Kuki CHATE zo si hinga het sa nom le het sa nom chu a hi le tu le tu a tangkhul thing noi Eastern flank ho makaina a nam te ni ki ka a boina a so sang ta je in nam se pai ho galkap na video photo chule thu zo thu thang ho social media post le I bol ta lo diu win het sa na khauta kahin nei u veti a hin ngi chi iga het them na dewa hi chi ka la a hin sei na wa jong chu het them jing deu ka ta sanin
ho hi narrative bol dan ethiam po ti chu thu sei dan hi ethiam ji po tu a hi chiwa KNFN hon thu so ain bol na wa chu pi sevam tang khul thing noi eastern flank ati chana ai wang ho chun thil khat I bol ting ayam ti ki ju cho hi cho hi ai the ai le ngo ding dol a hi la wai le ho I pan theine ding dol khat pa hi thu sei I thep mo nga in hi ji chun tu ni a hi chiwa KNFN hon thu so ahin bol panga hi ikikap to piu tang khul ho hi tang khul thing noi tang khul mi phalo inop nop I sei the wa hi ahin la IM ti ho chu sei sa nga chu eastern flank ti zo lew hen hi chi hi ho dinga pancha na khat hi dinga hi ti zong chu iga se wa hi in chule ho lang I sei ting le nam gol hang nam se pai nam VV ti ding ha ni ta I sei di wa hi ti zo hi in chule hi chi wa video le photo chule ki kap to na jat ho viral sa loading social media post le loading ti a hi chi wa wang hi mi pi ka ngo po in mi pi chun thil ahung ki posa chu repost ki bol ki ji a hi the ai hi chi wa ahung ki so do pen hi amuna hon ahin kap do wa amuna hon ahin ta do tiengule mizo sin amu ahin hi ji chun hi chi to banga video hian photo hian ni cho viral loading iti aile aka ma ikap dawa amuna hon I the thang lo waile gamdanga ho ahi lo la mundanga mun choma area choma ho chun kimo the thang thei lo hi ji chun ahi the aile hi chi video photo ho post ji ahi gam tu mun ding I ma cha chong di lo inam ki pal theina beb ahi ji chun ahi the aile akap zonga kap daw hi tin mi wedding mi I khat ding in ahoi poi viral ding in ahoi poi ti vaile inop le gamla aka moi te ho chu hi chi ho sanga so ho le ho yung ki ka mo vain ta do ting le ki viral ji a hi ni ji chun ai te ala amuna hon hi chi ima wa hi le ki kap daw hi ten bol da le hen koi ma chan hi chewa chu hunga video koi man gal ki kap lai ta chu in kap lo ding ai a kap ho ma man nin the viral ji je wa chu viral khaji ai ti pa chu iga het thein di wa neu cha iga hil chet ken wa hi en chule tu hin UKC United Kuki Council ho thu so ga velo hen letter to appreciation ti kipa le khathot ti na to bang ai in kipa le khathot ana bol na wa hi UKC in thu so ahin bol pa hi ga velo chan le kha na thot na pau hi alang pe a sei lo hen sawal ding a hi in ahin la ma hon le kha na thot na wa cha hi le Zaleng Rong United Front hole Zaleng Rong people our Kuki Chin brother blood brothers ti ahin Kuki Chin blood brother ti ahin KHOM chiru chothe aimol tribe leaders ho hinga kipa thu seina ti ahi lekha na bol ahi in ma hon asei be na wa chu ahil tu chunga 27 achi sa 27 April 2026 came Mount Ararat na ZUF on pan nanala wa hichiwa tribe leaders on ke ho hom na ne yuwa igam sunga boina tosot ta sanga peace zo na pomzi win KHO United Kuki Council in na chungwa kipa thu kain phonguwi mabana jong hi chito banga hi boina sim sanga khat ki to ta hin hom ding zo hi ito sot de wa hi ti a hi kipa na lekha ana thot no vi ti jong chu UKC a kona mu hi ti chu iga phon the wa hi in chule jing ni kho ahung lung ding 30 April 2026 ting la hin Mizoram gamkai sunga tilhen Mizoram government hinga hi mar thing noi ho HPCD kite ho loi hi Mizoram gam sunga ho Manipur gam sunga ho hi pon Mizoram gam kai sunga ho mi som li le thum member som li le thum hon jing ni ho teng le Mizoram Chief Minister pa le government masanga surrender ki bolding ahi vi ti jong hi news mo ahi in jing ni ho teng jong le ETM khat ai chi chung chang update imu jong le hin bol kit no hitin Mizoram gam kai sunga HPCD marting noi hon jong jing ni ho teng la hin
mi som li le thumin hita chu Mizoram government hinga surrender anabol de wa hitai ti chu iga apon do wa hin tin chule tu hin ZRO hot thusu ga vekil lew hen ama wa ipi boy pi wam la ka hepon tu ni chan ge a hi Kuki pom lowa pan la jing khat ma a hi win ai pi chu hi zong le wanga in ipi color kinu zong la rong hong ko teng la vom tho tho ve ti to bang cha hi in tu chunga zong hi ZRO hon thu so ana bol kit na wa hi news za chom choma anaki muji a hi ni cho hi alang khat ai vet na hi le Kuki cha te su min sit na ding Kuki cha te thi mo chan sa na ding to banga hi narrative ki play da na hi akimo in hichi hi ZRO hon jong ana saina wa cho hi le TM ka som le trong LOUPI incident a hi ZRO azaw na ima lo hi hichi chung changa ZRO kingo na ZRO azawi ZRO azawi ti a ngo na ki bol ho hi ngo na di lo hi hichi baseless a hi bowi ahung kon do na lo ima cha approve lo wa ZRO ho kingo a hi in hichi wa ke TM kasom le trong LOUPI thil so a hi ZRO ho kazaw naw ima cha poi ti a chong hi phone do na ahin bol vi ti jong hi mu ahin hi chikeu chu hi lawa tu a hi zomi CVDF kiti hon jong hita chu lekha ahin so na wa hi event a hi le tu a ahung lungding May 3 2023 a patna anakipan May 3 2023 a anakipan tu a ahung lungding May 3 2026 hichi akum thum hlinna ding a hita in hichi wa inampin ana gongal tilhen muntina ki got na chukinei so ke a hi in ahin la Churchanpur gamkai sunga hichi suppression day man na ding May 3 suppression day man na ding a hi inampi thulu na dung juya chu ITLF kingan si a hi in hichi ITLF on mo hin pun tin ama ho vai hop dung juya chu Churchanpur gamkai sunga hi suppression day manding a hi ti a hi thulu na an hi tain ahin la hichi hi ZUF on thu so ahin bol na wa cho a hi le zomi operation area a hi poi hichi zomi operation area sunga ITLF hi ke hon recognize ka bol po pe authorize a hi po vi ama ho hi ke hon ka he kha po vi ti to bang hi cho hizi a choi che ba jong hi a save hichi zomi area a ITLF in via hop ding a hi le a to thei lo ding a hi I macha hichi ho to bang hi ITLF in gong thei pon te ji chu zomi in ITLF ki pom lo a hi ti hi ama hon a in phon do wa hi in hizi hin alang khat a chu I ge lai le phamo ki sa le jing tu le tu a e ho hita iga ki support deu IPAN KHOM ding lai wa khat la khat kinil theina ding la khat ki vet da theina dinga thu I sei ji pau hi za chat ta hin tu ni a zomi hon lamka district athum pau jong hi alang khana chu henge bon chawa IPAN KHOM wa meite ho a kona suppression imova separate administration imove e ho thu ta chala state government e hon itu tiengol inoble mar state jong bolui te inoble zomi state jong zomi district jong bolte mar district jong bolui tin thadau district jong bolui tin inoble district izat ideivam ideidung juiwa jong iki hoptel theu chola ai chi chu vetalo wa tu a hi aning lang khatna sai pi ki dela aning lang khatna ju cha del loi jong anaki kit ji cho hi za chat ta in a hi thea hi le kanami te ho khango hi tin tu a hi nomenclature a hi lawaile thilza chomchoma boy phat tribe ma ki khen phat jong a hi pon pan khoma din khoma gal hi email ma zo phot ding I zo ting le ki vai hop na khat EIHO in ko sunga ki vai hop na khat ne ya hi chi dung ju ya chu thulu phat a hi in khutilawa
inam sunga khat la khat ki hian tel theina ding le khat la khat ki vet da theina dinga hi chito bang thu so I bol lo idin khom thei lo dano midang I vet sa sa pau hi EIHO dinga hla sap na lin ta hi ti chu iga phon theu a hi in tu ni Kuki news mang cha a igam sung inam sunga thil so le thil dan ho hil chit na in bol thein ho hi chi chan chu hin tin tu ni Kuki news in ve a hin ngai ho zo se na chung che win ka ki pai na bon chaw win pathin in phat thei na bu jing taw han